sekso sarpo along rangsina sarpo afan karjo mai kedeng pon. Okeng ahawar along keteng si nepi alam ne jinghon chenam mate karbi lamet amai afarman katalon tonji afan patumi terekam amai keseng pon. Pon longle ana matangkan nang pipeti ke towar asai klaim rithapusi longle ahem pu ben batai pachini dundet afida sai ke klaim boria job longle ahem pu aningithi. People for Justice of Difu Railway Station Area Committee ahin pen press meet ke papon. Aningkan bang asan matijong ingkora phorni rangsina sarpo phankar jamai kedeng pon matijong achikloni phain kora phorni pini rongkhang constituency arlo hongkram long sekso sarpo mate cheksong long rangsina bamon kuru hanaton gita aham phangatun pen patir pisi ingting sekep an pini archopon bangso ame long ramsin tokbi mei pamei phula pen mon tokbi chen bangla pen alohi amam pen West Karbi Anglong District BJP President Radip Ronghang General Secretary Nayan Basumatari lapen Ari Sanghuatu Chetongdun lapen rangsina sarpo phankar jo ame ingthirje mephun me etpen pachun pon. Rangsina pon alama pura ke boilo mane aningkan bang ke nikum dongka sarpo cipati bom ini kanan ke ingin setiap dengan lo masih Cinfu fekirem an nilitum nangman lo sita sar tuliram long hang nacerat duna joini pen bini nilitum lapan na program itu son di pondong lo orang apa ini kewangan itu nato program along media kor itu mana suri kadom pajeri lo kadom masih an tu nilitum la kan kiraron pen kita leba dorti tu kan kita leba apor kan sih atau kan hak semua itu kan seriaron macam sen lo kan ke karbi kapijo kan ke mana pagi chat atau si klaim polpo masih ada se karbi khai jutang jubat kape chan konsi itu bori pono tapi an se bokto ni Bapak itu mantan ini ngako kan suruh lo lawasan ngacerat mesti kapot masih kan dia lapan kopi Hang abang ke West Karbi Anglong an ke konstituensi tin pendanang kitong dunet harus la ke pu West Karbi Anglong an ke konstituensi sirkat dumati bisa konstituensi sirkat bang bongka mana hampang sisi yang kitong net kasi la labang la konstituensi iklem kita kimi ajo ini saya langsung danang ceram itu dulu la so pen ke ansu se mana Christian Honghari lahai dhorong Cipupe si la soham thang bangke mane rangsina sarpo ke khe akuru sarpo joine si hala Christian bunda lage karbi purante akuru sara bang ci idi pon me sini ni kan tapuko bajat gane lukhimon atum pusitame lage khe akuru sarpo ha tum tabi pon me na penge hala dolanga doi guru atum sitame lage karbi khe akuru sarpo lage artu ponme arni lo pulo tante jola somna hai alam bang manela karbi ana bangke itu makai kurusar lo posi itu ma bangke hormo sonko an magedo atum seda bi ponme usinili hemben ke aga ponno tang de sala si ponno polo da bangke ningkan ke thomke bi pon nang kokku amasi mu along kaprek teregi pusi tame la jang bangke statue sita bi kok nai mati mondir sida binang ko ayam kangkir lapen mo karbi kap hijo pusitame sar tunjong si anju sini tunlong nang cerah menji tudun CMM tunjong sini nang cerah menji tudun terutang te hala karbi kap hijo adim ta bipon kokko lapen ke kardom karcu adim ta bipon nang kokko karbi kurpo tumpan adat tangrum si guru rangsina sarko pan Ayo, nom borko kasar la bangke alang lipen cuma bor kelong Sahir jume kelong pen karbi alam alun pindeng lan sose pacana pun kemat hadulu la sose mat hating bangki tinggal bangke
long sekso sarpo ita keksuang long bang tum tini so ningkani cek pen ketom kon kardom amai la tum di kontom tini ningkani cek pen kiduchi amai lo kiduchi kardom amai lo ada so kardom amai long bang la tum di rom rapet pen bang si ahawar ting pen kenana phang phang tuma lang ka tumang dak aluna lam tumi dun la bang la tum si ayam bang ke la tum kemang bang ke karbi alam karbi pindeng mate karbi culture misal anse se pacunan akhir dunia pacuhan alang ikan kecumur anse se akhir dunia pacuhan lo anse se karbi alam aluna pindeng pacuhan Lakha Kretrok Nomadic Constituency ke Palot Jasemet Pet of Kereng Ahawar Long Sitame Nepi Alam Niching Honsinam Karbilamet Amai Ningkan Surinira Inkorai ke Thamaningkan Cricket Homlaben Kripli Pahini Aparman Ketalon Pon Jepan Pini of Kereng Indoor Stadium Along Tirikan Amai Keseng Pon Pini Bangso Tirikam Amai Keseng Pon Along Mei Pahem Pupon Prasanto Inghipensi Mai Cipahem Pupon Lapen Aluhi Pachini Pon Lake Satto Ingtiahin Pensi Pachini Pon Lapen non nang kileji ningkan kimi mate arko ajiklo ningkan Surinira Inkorai ke thom aningkan niphai cricket thom lapen kripli pahini apharman nepi alam niching honjena mate karbilamet amai ke talon jeban pini tirikam amai ke seng konalong akimi amai pharpu cheba kontanglo Yang longri kan sega mai pi di conference okreng si padu han si kontang lo masih soteng si meeting itu sengi der lo jadi ilhasi mai pu lagi jong kon si nili harus doan sistemi klaim pamikaji hansi nili radang lo lapsak kita nang tum army hot kon negara mo army hot kon negara army ki cricket thom referee army kon la arpa ya itu saten kan namna 27 hari non kering 27 hari bagian belum first day executive doko saten si belum sakom sensi aku bisa saten belum kampen apa sih Kidam kibang kaceleng ki joy ke lapen kimisen nang Japan towar an sosi ke pathi Japan National Highway Authority of India NHAI patir piponsi National Highway Infrastructure Development Corporation Limit mate pathi hekpen NHIDCL Krongpli mate 4-way atowar dodi sangsi kaselam bom aparahut National Highway thongkera chok mate non ke NH Incorrect Circuit atowar kepo packet 6 Borjan Block 1 angbong ke parlopon Harmon Rongpi Achor Ser Dihun Tong BP along le pata dak number 117 lapen pata number 64 along le towar kiparlopon anamate compensation atangka pinyar nianta noya KR isita kacelong ledet ajak towar kiboy akam claim nang nilang pasang kokha ku abatay batay NHIDCL atum alang choning ridun bonta longle ahem pu atum aphan alam arju jepensi patepek lapen patoitis si kam claimbor idet lo Lasilahai ke langkacari dunang jiket hekeding KAAC CEM Dr. Tulirang Ronghang EM in charge Land as Revenue Ramsing Tiso Joint Secretary Land as Revenue in charge Tensing Rongpi Mondol Tarun Rongpi SK Lapen CELA atum kopipot silang cari dunde detma Lasilabang solongli compensation atangka nang pidat detik ke pata dak number 117 pata number 64 angden along le along ke ajat akam sitame claim longle Jong si claimbor idat pulote High Court kalite Supreme Court along sitame lam hoy mate case pidam nang kokukusi logli ahem poser dihun tong pipilapen achor harmon rongpi atum aning kithi hektik alam thin nang chepaklang don man japenang kilobirta Kiran Hanse News Tech Report Pay News Nili pui ke lam bedlo je la so person pa chok pisira koi kam ta claim long pon par ke no mondol alang imen chini ne nili sitame alang litum aprang survey ke bang hot penta nili chupudun lo je la so ade malong ke koson lo ma ik I ala selong itu mang pulo claim bom lo chok poni pulo he la sela so ting nili tum ging hongdun bom lo inge mani hongdun bom api anda thanga khobor ta be lo inge plus aku la hai to banda nang konai lap lo longle ki pombek atheng no alongke 50 meter kosita kam claim longle tar mane la 50 meter no si kam claim ko de pro halo ko ida bishon de long to war tang pin ko malo mo posana pi ko da lo litum chang dam thek ko ke
alang itu dia lagi 50 meter rijak ke only ladak tu kali ang to na to wording si 50 meter kapra man ka rijak tang do halat next halat tu jinai no pensi ada halat sot pensi ang tu poisa pipi ang ko pensi ang tong sot claim lap ni ke 50 meter di posi poisa pe ada 50 merong lo ni di dong letong 50 meter ka rijak ma along ka plek ka rijak mati lasan khat ni di kon khat poisa ke long le ni thai ni to lang halat ma din ka claim dam de tan ni din long ke posi nang claim out lo lalu ni di mangi tu ni mangi की तरह उसकी जमीन लेके हमें यहाँ क्या फायदा होने वाला? वही तो आप हम लोग कहाँ लेके जाएंगे इस जमीन? हम हम तो आपका जो जमीन है वो लेके कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। क्या है आपका जो पैसा हम लोग को सुनिए मेरी बात आपका जो ठीक है आप लोग काउंसिल को दे दिया ना तो वो वाला लिस्ट मुझे दिखाइए कि ताकि मेरा नाम में पैसा मिल गया है वो उसके लिए डिपार्टमेंट को आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। हमारा जो सर्वेयर है हम डिपार्टमेंट को क्यों बोलेंगे आप लोग बोल आपको क्या बोलना है मालूम है आपको सुनिए पहले बात बोलिए आपका मैं सुनूंगी ठीक है आप मेरे वाला सुनिएगा पहले आपको बोलना है कि काउंसिल वालों को कि आप लोगों को हमने पैसा दे दिया लेकिन लैंड होल्डर मालिक लोग क्यों हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप जाके ये कंप्लेन कीजिएगा सुनिए ये NHIDCL का काम है। हम इतना रिक्वेस्ट है कि आप कोई जो है ऐसा एक्टिविटी मत कीजिए जिससे हमारा कोई जान और माल का नुकसान हो। नहीं ang along le pota midi pota joko along le si alang itum ekdom akheng lolong kam nang klembor idet lo lam sam penta pudun olo nilitum la sodim long ketang kata long le lang lapen la so akam kona antong ki chunde ne tum jicini ne lang lapen apun are kota do et lo la takam alang li phanta ni li phone pen ulo je la takam klem ritha ni litum la take complain chipi pomla la an pudera philan alang itum jor jogosti kam nang klem ara titi la so join ne posi pini ba ke jeni litum chakhan nang koklo lage kanghu kang hia bostu kali ako ke claim nilitum o jikar do lage nilitum ta kam da paklem claim khanu jikar do la si nili ke hala so aro la teng pensi ke dam Laso apresmet along Dipu Railway Station arai ke dotum ong tung aphai chepang rumsi chetong don labang so apresmet ke phaponang kok alam theke ke dampang achiklo Railway Authority ahin pen kepang dakpon Dipu Railway Station akung arai ke thali jipu aputhak along penang an atum kisung katora ka chetong nang kok chi alam thepen ajoksi phapon nang kok pusi pachini don এই ইস্যু তো কৰিছে 22 তাৰিখে ইয়াৰ আগতে একটা কথা মই ইয়াত মানে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কেইজন গ্ৰুপে হাইকোর্ট গৈছিলে যে আমাক একটা ডাউট হৈছে কি এওঁলোকে কিবা একটা কনস্পাইৰেচি চলি আছে হাইকোর্টে গৈছে 21 তাৰিখে তেনেকৈ যেহেতু কোর্ট বন্ধ হৈ যাব ভেকেশ্যন হ'ব তেনে আমি কিবা ৰিলিফ যদি হিমত কিবা সেকশন 5 যদি আমাক নোটিছ দিয়ে ভাঙিবলৈ আমি ক'ত যাম তেতিয়া ৰেলৰ উকিলে কৈছে না এতিয়া আমাৰ কোনো ভাঙাৰ কোনো বা এতিয়া নোটিছ কোনো ইস্যু হোৱা নাই এইটো ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত আপোনালোকে আমি দিব পাৰিম ইয়াত লিখা আছে 21 তাৰিখে 21 এই যে কোর্টের ভার্ডিক্ট তাত হাইকোর্টে উকিলে কৈছে আমার কোনো হেৰি নাই প্রসেস নাই তার পাছতে কোর্টে ইয়াত জাজমেন্ট দিলে কি আপোনালোকে যেটো হিয়ারিং যেটো আগত যেটো এইটো আপোনালোকে এভরি পার্সন इंडिविजुअली আপোনালোকে हियरिंग लो सभी को आप लोग हियरिंग जो है प्रत्येक आदमी का आप लोग का हियरिंग लेना हियरिंग होने के बाद आप लोग प्रत्येक जब नोटिस इशू की जब आप लोग फाइनल जजमेंट जब नोटिस इशू कीजिएगा तो नोटिस सभी के पास में मिलना चाहिए या इंडिविजुअल सबको मिलना चाहिए या लिखा है ऐसे मैं ये पढ़ी दिए स्टेट ऑफिसर may proceed with a matter in accordance with the law but shall not pass any order without hearing the petitioner or giving them proper opportunity of submitting written reply along with its documentary evidence in support of their claim. The decision, if any, taken in the matter shall be communicated in writing to each of the petitioner, whose interest might be affected before taking any further action in the matter. ইয়াত ক্লিয়ারলি দিয়া কিন্তু এওঁলোক উকিলে বস্তু নাজানে এওঁলোক ইয়াত এওঁলোক প্ৰচেছ যদি 16 তাৰিখে তাৰপিছত ইয়াত কি কৰিলে 22 তাৰিখে নেক্সট দিনা এই আমাৰ আহিবলৈ অলপ দেৰি লাগে ইয়াত 22 তাৰিখে এওঁলোকে ইভিনিঙত নোটিছ হেং কৰিছে আৰু ডেটটো দিছে 16 তাৰিখত 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল আমাৰ যিটো ডাউট আছিলে সেইটো হ'ল এই যে আছে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল সবৰ ৰাইট আছে গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু এওঁলোকে ইয়াত যিটো আছে যে সেকশ্যন 1971 এক্ট সেকশ্যন যিটো এওঁলোকে এভেকশ্যন কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত লিখা আছে কি যেতিয়া সেকশ্যন 5 পৰা যেতিয়া নোটিছ দিয়া হ'ব তাৰ অনলি উইথিন 12 days a person can appeal to the court
কোর্টত আমি যোৱা সবার অধিকার আছে, কিন্তু তেওঁলোকে জানেও নে একটা চক্রান্ত চলাই। সেইদিনা কি কৰিছে 22 তাৰিখে দিছে কি 23 তাৰিখে কোর্ট বন্ধ। না তোর বস্তু আগত লো না লগত আনি আছে এইফালে দেখ। আমি ইমান মানুহ আহি ক'ত যাম আৰু ক'ত থাকিম, আমাক এটা ব্যৱস্থা দি পেলাই ভাঙিব নালাগে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা আছে, আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰত ইমান ঠাণ্ডাত ঘৰত ভাঙিলে আমি ক'ত যাম। আৰু আমাৰ ঘৰত আমি দুখীয়া মানুহ চব কাম কৰি খাওঁ, আমাৰ হাজবেণ্ডো নাই, আৰু বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে হাজবেণ্ড নাই আৰু কাম কাজ কৰি পেলাই খায়। সেইকাৰণে আমি ৰেলৰ মাটিত বহি আছোঁ, আমি ক'ত গৈ থাকিব পাৰিলোঁ হয়। আমাৰতো ভাঙিলে কিবা এটা সুবিধা দি পেলাই ভাঙক। আমাৰতো একো উপায় নাই, এৰি দিলে নহ'ব নহয় দাদা। আমালোকৰো গৰীব মানুহ আছোঁ, এইটো ফুটপাথ ঘৰ বনাইছোঁ আমালোকে ইয়াত থাকিবলৈ কাৰণে। এতিয়াতো ফটককৈ কৈ আছে কি বোলে এইটো ভাঙি দিব লাগিব, এনেকৈ ক'লেতো নহ'ব নহয়। আমালোকে ক'ত যাম, নিজতো মাটি নাপায়, আমালোকৰ হাতত পইচা নাই, আমাৰ হাজিৰা কৰা মানুহ, ল'ৰা ছোৱালী যেনে তেনে পঢ়াই আছোঁ। এইটোতো ক'লেতো এনেকৈ নহ'ব, এইটোও বুজিব লাগিব নহয়। আমালোকে অলপ দান দিব লাগিব, পৰীক্ষা আছে বাচ্চাবিলাকৰ, কি কৰিম আমালোকে ক'ত যাম।